Kodile ne get a mask. Corona eh. Oh, yeah, na yue kwanza nazo za niwe. Na kai. Tikina mwetu munene mwetu athiuca akuna kunie maundu makanye ni wendi atuma ndu nethe akwa andu mandu nethe akwa macoka mabacaka mwana ni macaka mwana ndukona kindu kiu gigamba kindikite nai nunduka mwana ku mwetu akwa acoka atuika ni winya akwa kana kuze wala kaile thaka mwezo kwa ino ndo mwatu cianiwe katweka mbiro kakwa mwezo kwa atuika mbiro akwa nyake kolani gebeti chako nuno wozede yu mwedu akoro dwigie yini nyakwa adwigie yino zuwa kwa ndo zede nyakwa gebeti chako yini gela zuzu ageze akwa ndo agwetha ndo mona ro ye mwedu akwa dadwigie muthoniwa yini ni gione babo guno nyerera wadudu wa joma ndino mau ninyo mau anyo mwene ko ni ro wadudu wa joma o mau akwa no wadudu wa joma Ozuninye. Mana nuwe wase wase tuzamoto. Evinye na nza wazia mwana. Eta wa idleness. Idleness. Kala mana. Idleness. Idleness. Ne ukolie. You eze mwana mundu no zumboga. Nichone ne talent nondo. Evinda yino wembe na kana wine. Ayo na ndiye eze kana ni. Wewe awe jawo yu. Bane. Uno bani ona mbi. Uyasa wanda kama wandete u. Tu maganata. Nasi ndo sio kuzumbwa hivi asiowe. Gela neze baneze nonde chando. Kono weze we nonde chando. Neze nene noro kuma ni school nini. Lakini yutan school yu ndi atomea akili munaona atomea jokes yene no kuyu. Ndo atunga azu yako. Atunga azu yako. Yibo yini bo. One bona ywa ndo mwa jana sio mona na ywa wali wenye ndo rege. Wenda am my own grandpa. Inna zile waki umuntu wetha own grandpa. Nenge zabu ne nazola ne umuntu atona odwika omaye wake ata. Yuko unuwe yuwe kita kwe awambe. Yuwa kita kwe kamindo kataito. Wase obye wambe yo tungaka. Na tunga. Wase ekyo kendo chuke to no twika ke kambata. Mundu ayazi amayon grand bakara ninyo mawa kwanye mwene. Sai wazo baseto za moto ngeja mitandao ne. Ona no yuli ne kendo ne 20 kendo 19 2020 ba. 2020 ba. Sai ndo ese kana unuka ina. Aje. Lakini imba disiene na weather ni sawa. Inaenda mbandine. Never benefit but ndia ikahesabu ya isa record wa ina na mbandi mbako imbaga yolo imba tile na ziene na inyangie nondomeo ndo zito abangangie dance matakachu ndomeo ndo afangie mikondo minondo no wambumize kanisa ni ande tombenga ndomeo no ogolo ile wambana watu aniende Gurwana majadere gurwana kibeti ndio na mwako oma au nende na mana kibeti huyo ane munine nende na gala ito ana na kibindu no zia lot sio ka aywe odani na kibindu nono kibeti na jozi yo tuko na jozi magoma ni ondazine aje wa la bena me gugura yo mahano era kibeti kya bagwele tena ke nomo no kenywele na ngokolia dondo ngokolia beki ndo kimwe kira kutwika kibeti cha mundu kirele kira kisambi wacho kija kunewa yuko kule beki kana yara cho wewa aje na joy ni no approve ya my music lakini mwako mani ya through music yako mani through music wende sa twakoma ni university mwasoma na university aiti na wakwa nezo mino ngoro ezio bango bana but wende tekela nine mundu mukana nda muyina no ndina wathi no nginaka sisia ngambia mo please ki am a lady baima na bine kindu taki ngokolia watunga kwamba bali sia wanditunga sia approve ya wanandole my manager and my wife kana ngoyo tututiwe yes mwambia wana serious kibeti chako na ukatunga wineta mkathe na ukatunga wineta ngathe labda nine na ateziwe wewe nine na ateziwe ningebe tenne ndakomanene nake nono kaina yawo ayando yose yuda yuko ngaza
Mandia ningumise na naona ndatu na naondo nina kebeti no tukakoma na ayana ndokawere ndo sia kebeti wewe winengete fulani onde wadi wawendo nye ndio na wana hata obitu cha ndiza kwinya wadi usinda wetekela mbe mbadila idalela nomba kwa imbinge mono ukautunga kadia kwa akambe one ondo betamba akatilanga akambe ondo betamba kaka mogolie ndijokera ja tumio choose your wife na wewe say wadi na family ni sindu sio tofauti na you ni jaja tumia wewe uamua kuvitu kidazi wadi wako then wa family nondo ne yetu one thing na wewe ni mundu we pata na kwa muno pata na kwa muno na ndandi za kuna sindu nai ndiko na blanda ndegela so nyene na amuye my wife because you are part of me na inage akini nyempati siako yoga ndo mbinge kwata ndoto weza huyo niete awachuo ndeto oimwe and you need ngamande matiri ndo tungana ngita wangita nduko na ngita nondo nyengita nondo nengana nanzobi yani ndinyuza lakini ile toneko so ngaiyo ndanzine ngede opate mukoni ngita waridi mnaila uko ni sawa no kuna ngita lakini tia no ndiwe ya mono but na ile omeka mwa vibata na roambia ndazindo banga na inda zindo banga tu sina kwela wema ubanga nundu kibeti cha kunicho manager wawini nenge nenge ni kweta no si wabanga ndanzi no mpaka kiti nwezere mabanga ndanzi yiki utaona kweza to banga ndanzi hata na mundu afuma ateka yone ndanzi yes inakwa abo mana uyo ele kweza imbe nongolokete ba munjanja yu na koloka bani koloka ni amboko na badosi na oneke joka ngone kra na kuma maza kubantu kra leo na ndanzi zinditi nono na ndiye ne manager wa ndomeo kimpango na hiyo ndo twa andi tireteka ne kambo tukambo ditu kale wewe lizi stress hizi nditona nati alafu yuwe kama sababu ndanzi utana meiyo nenza weda no bya nondo meiyo ndo na ngale alafu wewe kondo konge maketa wako njere ndanzi na wakabe ila bide sound group mazunge anza anza wambele nenza mbele ande huyu ngero di webya lakini nyendidi studio na kuna wadi nida na kwati wa idolongo nda wadi na ayu uketwa call leo call na lodi kwa yuwe na hiyo zina ndwe mbandi ndwe na mindo atino ndwe na timu kwani mbandi ni jao mbandi no duty mbandi ne duty wa joma na mbandi ya nyona njaa kwa mbandi ne ngane wangu ne arithi mu na kwa nyenezi ne kona akonima kwa nao yungete wa call yo monde number 1 solo ndo meo nono nyenda mbwa star ndai lon norele kwa nyuma mwende mbandi no nadile kubya ndete by the way na kwa nduzu ndio na yo ndete ndeto hizo ni ano murano na hizo naona mundu takenya ajina no hizi amano timu ile baba na kaka ile baba mundu siekala hizo mwende mbandi lakini hiyo ndo na yeye angita lakini ino mwaka na mmoja ambe kimatambo hapo huyu utaleta umekora yule bai kendo mayo tambwa ikina yena bendo ani wo yuwe yuwe ngukulia waja ndanzi watu kolo ni udi call na ilo dina ndo me solo mumina rhythm nakasi mambase hiyo tuwete na mastana na lana kwa vile ustabu na nombesa na mimi no kwa ugango ne solo ni kunangili kumi utukumwa kwa wewe bakulingana na ezito aya we na vision ya kuweza kuzaudia mbandi yes ndo as go nyine kala no ndo kumane uyane na kwa toke ndo game ndio ngita ndio oketembe oh you know the ete kendo gitane na zile itatu itatu yes base solo na rhythm zine sawa kwa wewe ndo manda na ngale yamba ndine zebo ona izilo ne ya ngale yamba ndi ongamye mararo mbugono ngendo kano land line aiwe ukakasema speaker kwa ya yolo kwa muda kama mujane ndio kubida maondo amendo ujaje no mbola wewe kone yombuka no na yuko na no shikiye uko kela imwe ngoke line hayiko dala kuneze nona anye wa mundu afuma wale wadosia mpaka kitandoka bange dance ni kanaye wawe abe ben dance za ndiye kono mwana ndo wabange bya limwe ukabya dance nyendia abanga dance nona kwa njina ndiye jaziona ti kendo mwana wayo unasoma ndeto zia kwezela bala bendo meona na alikil dance ni nezito ake bala by that time makela to akwata akela to atiela ino ni dance ni ndawe pangire neza to ya pesa but
ina nao gethe ubitula twekete evenda biti no balance yo abya katsokoka ugange uthi balance weka zo ilo bizyo kana ke indanzi mwende utedia benda na banga ndanzi ba ngabendo ke Mombasa ngiti uyibanga ba ayo sito ya kunundo ye yoloi yes ubange to yeto miata yuye yes ya sito ya kwa kambe yuye sito ya kuyuye ya ututi yes you ask me Mozambique nde sito ya kwa nenda uru na twike ne ngaiza yuwe bange ta kule kale ko deba sito ya kana uziza hata sito ya ne za muno through one ni kumbaka aine meze ne backup artist na kuma mazoezi mpaka toka hadi studio ndiko zangilizi ni 15 pa kila record okay unaona kwa hiyo zero tutinera anete number 2 uba uyu ya zero ya ungu zero bine ya jindi lakini ne andebia number 2 zero la ngine za yo tutineza hata MC si adini nwazo kaneze si adini uno na yu wazo kaneze si adini uko tutwe na zo kaneze ya ndima ko ne okamaka kwa nenda azali na ngita ndizi adini nenda ngita ala mamba ma kadi neko una ndiye kia kiki undi bako ne oridi tikisonga one man ayo tuje okwe wende rokulumanete ndio lakini ndio wekela ndabe nene ondo ywe isieto nienda isieto okwa ju ono kiliyete bete ela wena yoyu yone kali lu muno no wadiola una mbiyondele mya wona wadio ngwete muno mato uwa uchene ata yes with YouTube na abnormally mabenzi mainga bana yuzu nani ukambola mabenzi mainga bana nayo kwini ya wombe ngai uzu ona ndogadile olonge yu no wa ukola jo mauta kawe na wa kawe auta na yule mata maka we no wate lakini yule no wate mata maka we ndokao matumia neza nundu wakuliye ka wasa kumila ukakata na yule wa umelile ambe anambe kwetha ni bangirira mu lakini yo ngwitikira mujanye na nakote ka maundu maingi mwano drone ni kuna awe ya mingi ai ni winite no right sia thi ko kundu witha we yani no wikite backup negete mbaka wona kibeti na no jakwa iwe ero ndo ngwitha maundu atu niwe gwata momega mauchanga kila ndo wonde ne obangira tia ilo wakati apika ona nene bika ange omunene wakwa ne kama sub recording yenu mundu be recording ndo ndawo ketatweka masoezi tuwe kwangili esaje mu nano eziba ata mujanye bakutukira watu mjanja tokwata tia ombola na matsama zonke mama dizi yakwe mvumo mazara tungilita ona ko ni balance yani sasa hiyo mobe basionge aye mageo bebanye no ndio wanga nanziro obeyo ya yuna onoyo kaba yone bangita ukombe yu mjanja ngukuli ondoma yes no manda support zambandi ine na nasio na yue na ndiende kwa hii ilo na ndio mama tumanda umalo kama unaona ninge ni bole makai ndini studio yudazi ndia ndeka wathi to chene hata na ndawa hizo nenge ngilita 30 ninge kaondoka hapo na hizo umieko ndaendele studio na uandika na unenga manager wako ito akifalume approve ambe wathi uka record nenda angera makai wathi ungu record twikata wani ngo na ngile komi ngo bakethembe ngo banini so ndi mina wathi ndi studio nenda ana mbeza mpuko ndile kale majambi yende matani kona kwa benda nzio konanga oneraji laisi ayuko kolia ayeni unawa kila zira sio umanywe ngokolia maza you manager waze we na manager yes manager wa mbandi usune manager wa mbandi yes a manager brand yo duty so wendo duty ta MC no wo mona wendo duty ta akakwini no wendo duty eza twazi ya mama siasa wendo tunga wadi no wo mona ndi riana clients direct wena na manager kwa ko ibie amizo bezolo mbebisie anengilo kunenga ila studio zi manage company manage ono na abanye studio ndiye ndayo na zene ndo record wadi amanda kulomba ziuma zile zinabaita ngaji studio nga record ngashuti mpaka video na wadi ile ona no manager mpaka YouTube nye ndiki ndo ndani uzikaleta ni nyombeza what ayo o manager
manager kote ayu manager ni wa mbandi oba manager da wa bange bya mbandi siathe o akue katwambe tukilanilie twiwe mobo yu ilone konenga ndaika kindu sia nona nika noto tabie next ubangi data na oito tabia olinenga na namba yaku na bene kulyo ngeo zite kulyo za mutangazi yes ni una no unzungia mutugize twinake otuti wa chuma twende nake twakilanilia twambe twiwe ndio ndo yakala nyane ndo mukamba munjanja kilungure kamandiko wasia wa mwini dalaba wa mbadi ninya mwana kibobo